Mano po lihong-lihong ayom. Moino dana sa mata, oriban, piroloton, pisasando lusong, usi-usian. Tokoy, iri naman. Ano lugon? On sa kilot, kon sa monilo na nasilo ka. Ah, ako na po kayo rin nga, ibilis. Hoy, mano po obug-obugo, ilihungan, pagan, dolimaw. Harot man ka bilis sa dondo ka. Harot ako, ari ako makan ko dondo. Pagan, dolimaw, pisasan, dat lusong. Kuaan dat usi. Oy, korikot di hopodom 2 tahun nga intalangit lonsihon. Nga siyakan mah. Jadi pingkuro, makan pod okuri isada. Nuno na po sada nga, ay lonsihon eh. Kan masin, bilis po ko ipoy tahata ko sada bawang. Pingkuro no po pagonsok. Bosohon ko pingkuro nga. Pasingod di kasariit. Tawaw di sada mo. Pasingod ka na po dimba. Mo'y po saliwan. Mo'y po saliwan. Mo'y po pangilob. Koilob po haro. Kaguwak po hamba mo natas. Ano mga kan ay so no ay so no illegit. Minta tasin naman kan nga milon no. Yodi. Oswaya na kun nakuro. Mandito yodi. Gisam mo na karikot taho pa mo na mo taon. Ay garit mo ti siyakan do gyagi. Opo dom 2, 4 taon ti yodi. Nga dondo nga yodi nga haro limit. Karikot kai kano po 2 tinandot ay isada ginuring. Mumbal ko nun di ka talo tinan hindi nga mimbulay na rin asan ang nagit. Aturan pumantadot 2 na tinan. Iya didi. Iya didi kinatutukan. Ya saluhan. Mimbulay saluhan mo. Nga haro patay lob kaguwak. Atagak ni saluhan. Mati simbayan na harot tiya dihoy. Pingkuro ko di may akan dahilod. Kogumuan harot karamayan ko harap pagangatan. Maghihuman tadat pangilaban. O ihuman man tadat tandas. O di kakan mo po. Gumulin na mo na tas sa ginda. Jadi ay landatin iuno sa pohom numan talono da sada. Aku kurah do kayo no pod ay po ahanda manam aku kurah may tiyan da sada di. Monobuk to kano pod di sada ay intan na po hit. Ay jadi toko koro jadi tabukan wadi ilan ko piyom poin ko kurah. Nga ailan to kan natit iti liyaw iti wayaan donakan. Arat mo ti siyaw no po dit nur di makan doon lang nga nakatali bobo makan dilom Arat mo ti ilawayaan donakan. Nakuro to arat kangko. Akan kami agal iti kulit datid ay atu alamo. Nuni kalamo iladula. Hindi. Jadi tinolon kasuang hilatatalanan hilatian. Sakira na pod ay haratit pipi araw na mangilob ay amu ako na. Iti di kaurara dito kakakito bo.
Kau kita kapag itaso di mangilaw gi. Kau ilaw itaso akanon kago itilaw ay hana mon ko badasok ko kita tirit irine kau radit nge ko kita wah kau guak na sumono. Jadi atumbayan ako dat iha na po mamusarom ina po hit kinapanalanan di no sidinga tok o kani ko asanang-sanang hit kinasuangan. Eh, isay mila dugalo ni sada on samon-sami kapurimanan. Kano po ditihom ina po hinawayaan di unus pangalaman di siyad sayran na kasuang isuang gatian na sada. Nga ina pa panumbayaan natin katampurosi. Saluhan kasingud hiri suang ay bu aramay rid topot kami ay gorit okon no ko kapurimanan dat osonong dahirid suang gatian da sada mantad pemangku dihiri pod sakay paraw patamo muda siya ko tihad iwaig patamo na po mabuhabod iwaig muda sino dahara mo'y ponolon muda si dahara buwayo juga dahara mo'y pamagayat na tiyolo iri ni poda si Yunus pinatam o kani kaway gait poin undorong dadamot tat agayo halakun sorohan nunda datid sayra dat ay agayo hot luyud hiri kapya suang kapal tay ka ferry kanuno mundo si to koy dawlo na gindad ay koronob to mo di lakun patamo kano gid hirid lakun di oy tok inggorit kapurimanan katampuros si purimon no po datid iati kada borsad it haral hakun agayo nagi waig nga say di tamod do si ibawang lumuyod iya din ngi mo do si to kono dawlo na gindad agayo hot lakun agayo ombak iho na po tu o ni ko it otarina kapyo mangkaw Milo na kapyo mangkaw tinansan diri bah kano soborongo takotit dia ka so dumarapas takotit botong liwago bah insan-insan minangkaw kapintang nga no hom tok mikabti kabod iyo po di pinuho borokot kotongos nga ino langod no di kasimbogoy iya di nakanta kapurimanan di unos kada dadamot tat uruan tamodit lakun misaybaw pisalom na isiyo pahingkukuranad it sumaybaw nga olitan na kagudit waig ay gorit mo ti ay miya galo dati olondod bo mikabti kabod olondod akurangan da tangus dadamot ti siyad iya di kapurimanan indama kadihomay na di sada tolono iso ikaswayanan dati ilo na pasadalo ikamoyan dat ipay miyaw miyagali ti tulun tumamuhobo ina pay pinuhobo lo sada nga miyagalo dati to porlud oxygen kadaw nga hilo podit ay suanggot tianil lo sada lam nuno madir oxygen to diri ko carbon dioxide tu isada nga oxygen pinuhobo nga ailan to ko atumbayan to ko iri na po nga kogoyoon dat kobontugon da kinorohingan gisam ba ay siya napatay hali piadat ay iya di kinoloydo isuang gatian di sada nuno madi akanon harap ya akanon nga loson ko pa ya tumbayan ako dat ihati na po painsuang gatian di kaya na nam ay
Saya padi loson eh. Det pai relatif dinakan sada gitu. Mangakan no padi sadad kinapasanom sangkuro di kainggorit tiri suang. Kumbalo ko yung manabukot sada bawang tanggayam ay magisuay-suay po isuang gatian mo okon po di mo nimpad. Ina po hit mangkandorang ilutam ay amoy nga. Ina po yung manimpad tok magisusuay po suang gatinan. Kukuran na di kasuang hiritian na sada ipinasa ngay. Losan po tu. Ano losan na yung ay bondo oh luta daw bo. Sangkura ginayo di sada suang gatinan anay lanong pay kurahot kasingudan ikotuongon iri di kago ay sa Lampung ay sa pangito sa linay de talutadaw maur haur nunu maniti ka nuniti aganol-ganol paimpuli mo to gadiri so ang gatian nga aganol ni kay gitan kay dadamot ta isada idi nga mamanawi ka daw tumbaan ta ko pamamanaw di sada nga ako ni ko jalan kaki it okahusta mo di mato humanaw minsan ato misirwag gumibang mangwanan misirwag nila nung pengkuro tumurog tiyolo kaduntok kalatan kain sawat kain siriba na Yunus ano po nila nung pengkuro kain kokoton sayra na po painsuang gahiritian nga ina po sanguni-uni diri suang gatian di sadam tumbaan takon orang ngau na siri tuni danuno moning guruk patay-tihan di sada ko pengkuro nya galo dati moning guru katian kada borsa dila takasuang ngon lagi patapisa iti talingan diletian at karuhang may ko pare sawatian no ngo patutubo diletian magisusuay patuni wo moning guru panining guru ka magyong patampot hari tologod hari amu hari tanaru hari taniba olombo mantad ko hiri suangget tian na sada o duya di orongaw nakanta di unusat mamagandangit tundu idi sada oy ulom ako kuro palatung idi tundu manguni matub pote ologod ko sumarok no lumambat nga ina po kita dati pinsanan no porihom kasuwayanan katampurasi pengalaman na galin di aiso lagi karan aiso letirik atuong nga haropot aki kita dati tangakuri ang garit o dipon nun yudit angay milod ay papendalan daw buru-buron aiso lagi Lampung dawlo lagi kasuanga itian dat it harapot tanaw nga aiso ay ano ilanom danga daw ko dongotuong danga daw dongotuong nga ay sa pisuwayan ina pa dihit o kita dati dahilo nga mila dati borosad dat Yunus na pohom paymiyaw ay siya na hadan hali piadhir pensuangat tian dat sada ainsanan no pinawayaan siya nga ikapoiton sa kirakodop pengkuro di modop oyopos kada na pamusoro dahara tilom haro bantal
Mirikaw ko nga panakapanahon-panahon po di sa damping kuro ko pod. Kahit ana ilanom pa kukuro ko kakatan no mirikaw. Sorohan no po sumakay to karitad. Garabol na talon-alon. Migit nga no di igitan. Kadilad sirang nga kapitam-tamit yun lo. Ay so no kasimbayanan. Sayra da pa intungag, pa imposik, iri na mamuhon damot, agu mo aawayaan ng katutukan iti kaposyon. Nga, gisa mo na kapuriman isyo, dat nununan ko'y pinaburo daw, sinumap, pambarontakan kumakinarahingan, inagiit pansasap isyo kumakinarahingan, minamon sa edisyo dat minumbal di kapuriman daw lisi, ay kasandihan daw kumakinarahingan. Sa kirad kinarahingan no po nga, minangada na Diyunus, sa kirad nadaan na kinarahingan, tulon pa tayo Yunus. Okay? Tumayan takad ako, nakatulon ni siyo. At talon na pati suang talon tayo kanuno na po, asili na takanan diyo. Nga, napurimanan di siya dat hirih na ay haradi kasandihan tumahi di siya dokumad kinarahingan. Tu sa kira na pod niadahan da kinarahingan ni Yunus, nasili na takanan ni disada ay so nakamondat na kagupay lobo miyampay dat ay so nakurang tinanpay miyaw. Mantad da sambayang nagi pamalahawan kaunsikahan kapanahakan di Yunus da kaposyen daw kumakinarahingan. Lisi da kinarahingan maya dot lakon da tagayo di pinakitom pinindalan di siya kumadi Yunus. Milo to kadi borasan da kinarahingan no po nga niya galidit sayra no po mamon na nakasalam mo hilaway nga ay iso to di hot pinadyo matudi kago Yunus siltilog miyampay da minangigit ti siya sinumaliwan man tadidit hiritian da sada nakaano kago Yunus anuno ilo na dila kamondat nanuan da kasiwatan kaduo. Nanuan isyo kapasyen da wagu, mamuriman dat ralan kapasyen da wagu, isa kasiwatan da wagu, tumaguang gat nunuhat tamadan da kinarahingan, nakuratu minamalahaw di Yunus, dat papaindalan dit panuhuan daw. Kamay na pa nga, serano lahaw isyo da kinarahingan. Linahaw kinarahingan ni Yunus at may papaburo, papabarit, tamadan da kinarahingan. Kamay na pa nga, iri ni panuhuan kinarahingan, kada na pagido. Okay? To, iri ni panggilan, muntak dia. Dati na po panong kuyaan nga, ay sahanan to kano pati, sirad oraitan to ko pananod da kinarahingan. Iyati na po nga nasilih da tulun-tulun di mangigit ti tabar to sanong, boros sa kinarahingan, umad tulun da suway. Tingkuran na po inawayaan dinus, hinggad numan da kinarahingan siya anuo, dat suhuon na may papabarit, tabar panuhan kinarahingan, iri nahi kapamalahawan di Yunus. Iyati kadaw nga pengkurat ako, nukad di.
kasaraw ta kano padit ay ayat to anuan kasarid iso ang naporjamuan no kadi Jesus may na da kaupaw sayo iti iyo kayo na saksi kud ay gisaw mo karikatan ko kago. Kau nga ito kad ipaimpuli pumagunan. Nga, iati na po timpo dondo, ato kay oporludat tumaguang magindala no maya di pangalaman di naway andiunus. Ay muro da miyagalid di. Ay muro da iri awayaan o koni ka tagalat inawayaan di Jesus sendiri kadaw nga o koni ka suhuan to ka kinarhingan dat o iti diyo kayo nga iti no motiwayaan da kayo ka. Nga pengkuro. Iati na po nakano to koralan di bobos at simbayan. Monorimo mogampi om popoindalan dit korohian da kinorohingan maya dit ay titahak ngay da kinorohingan. Ato kono di ato kay tagalo talonan da sada. Tay ko talonan da buaya ko pengkuro. Iati na pohom kotarimo to kay lisi. Kotarimo to kod pangampunan da kinorohingan. Jadi timpo dondo hingga to kono po nga milah to kod mamuhondom haron po hit lakun do rumikot to isuang kaposien dati. Tay kay nuno no po hit ay pakitam awayaan dati dat miagal dadi koronobo isuang kaposien nga oilan dati pengkuran na po nawayaan diunus. Iri na po hom iso at ay ralan da kinarahingan da minamon side lobi kagayo lobi katumbayaan Yunus tumakinarahingan. Jadi iati nga iya di nagi panungkayaan to ko. Sayra do ori katan to kod kagaton di tangagayo. Ang agayo potoy ko okoro iti kagaton da rumikot isuang kaposien dati. Nga irih nagi momon say datid ay ahandaman osomok kasari toko kuma kinorohingan. Ipamalahawan da kinorohingan kuma dati maya da keluarga mila da kamoyan da mangiwagud kaposien dati maya di pamalahawan di siyo asilih ta kadanda tulun-tulun dit mangigit titi katapatan katumbayaan umadit ay apo na katarimo di Jesus da pempanu tu ailan dati dat iati no potim kasari-sari da haro kasiwatan haro lu bahkan aruhay na so ninaru kaposien dati nga kasiwatan do kumuendu ano pa tahakon do kinorohingan. Kumaila ng piro no kasiwatan do tinahak kinorohingan do kon iyo kayo ay po. Ano o intob. Okon ko insan, okon ko induo. Kasaruan do kinorohingan do kasiwatan. Nukuro. Tu isyon na kinorohingan no manahakot kasiwatan do koduo. Ang pakianuan ta kono isuang nga dosa kadusa to ko mo kiano to kay kasiwatan do kumenduo. Isuang sendan on sumambayang kasiwatan ni kumenduo pakianuan dati mo kiano to ko pantamangan tindalanan di otibus sa tadaw do bayno. Insana na pre kasiwatan ngay. Jadi songkuro dihot sinonong ko kinorahingan dat karay titi kamundo kasiwatan no kumenduo. Isuang na pod katumbay rahingan. Nga kasiwatan di nga haro may to kono purimono onuo to kay kasiwatan dat it
pinatahak ko kinorahingan, kota bilangon na kinorahingan kumadati, moed iati na padanga, mangigit na kadahom, inapay kongon sa mo kumakinorahingan. Tu isiyan ni manahak datid kasiwatan. Hali piad saru to kono popoin dalandit karaton na isuang kuposyan dati. May to kono guno iti kasiwatan dat koduo. Kasiwatan na koduo tinahak kinorahingan. Isuang dat kuposyan rohani dati. Tu dati ay lanam sayra da inapay kasiwatan hindi nga to konondo harahat timpu dat ay kotorimo. Jadi dadamot at pahingigit ako pula kasiwatan lam. Wah, umbalan to ko nagpopondarot ay sontob no po dit milo ko pondaron. Moed ay so na day bohiton. Ilo na datamo dan nila kasiwatan dat tinahak kinurahingan. Tu haradando kasiwatan dati haratimpu dati dat ay papaindalan ang papaburu hindi karahian di siya sebagai iati montoki pananud kinarahingan. Wah, miagalidit milo takanakantad pahitian iti panambarasan tong bayno. Sakira alumiso kandalanan da talon da suwabom. Putan ta kakago iti panambarasan dati. Ano misis at ako isuang sambayan. Kinarahingan isuang kadyang sorga, kung sikaw datotong iti, insan pakagudat ay nakawaya panambarasan di karahit at nuno po ipagumbalan ko po siyon. Ikano dat papapurimon dahay mo ihain pong patilambus head o girot damigit papaindalan dit panhuan ang parahyan. Atong nabay no isuanggot timpu dahay darumihat nga tambangan mi hay isambot tadaw da suwab harap pakasari kasiwatan dahay papaindalan palayanan dat paingkurah na paralan ko pasyan dat ay patunudon ang patahakon mo kumadahay. Ampunan tensanan sa dahay Tuhan, tinsamayang dahay sa ngalan ng Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, puji Tuhan, to ay milabor sa alumi, si peramutan, tatong ubay no, rumasam-rasam, olongon, takan lumodok, lumisan na nipi. Ando ang arurula tang kariyo sa masik swabon na swab. Bahin ako po, kapiruba takod tatong swab.